Predtým umetník Vlado Ňaradi u Holu gymnázii otvoril výstavu podobových robotov zo umetnickej kolónie etnoklubu odňaté od Zabuca i mesného odboru Ruskej matky zo Skocura a počiatok festivalu so svojím špívaním prikrašila chlopská špívacká grupa Ruského kultúrneho centru. Uriadovo festival otvoril profesor dr. Zoltán Horvat, člen Horodskej rady i predsjedatelj Fahového sovitu za nacionalne menšiny. Meni sad nije prvi put da se družim sa Rusinima i sa drugim nacionalnim manjinama, pošto sam i predsjednik Saveta za nacionalne manjine Srpske napredne stranke. Izuzetno lepo sarađujemo sa svim nacionalnim manjinama, u ostalom i ja sam Mađar po nacionalnosti, tako da se jako dobro razumemo i sa Srbima, ali i sa svim ostalim narodima i narodnostima i nacionalnim manjinama koje žive u Vojvodini. Perša predstava na včerajším repertoáru bola Ninja u Tenziji 2 dramskej sekcii Kocurského združenja mladých, ktorú po svojim textu režíral Igor Puškaš. Predstava Da komu mac a Da komu mačocha etnoklubu odňaté od Zabuca i mesného odboru Ruskej matky zo Skocura, za ktorú text napísal Vlado Ňaradi a režírala Aranka Medeši, zavarla perši zo troch večaroch festivalu Ďura Paparhaji. Dneška na repertoáru predstava Sezóna lova na lovara dramského studia Art Keresturského doma kultúry i predstava Jak zabiť predsjedatelja Ruského národného teatru Petro Riznič ďaďa.